me niriat sang ni somni panga ni ngani ani a bazar thlir tu te chibai ule India sipai te chon operation sindur ti mingvo in India ram nai Pakistan ram le Pakistan of Kashmir a helpol te kem sang sangan kapa operation sindur ta na India ral thuam mante India in fir fia kan tha du beran that lo nia lang chung chang te kan soima in Pakistan lamin India sipai tian lo dar thule India in do thlona tian lo ka thlak sak thuan sai chung chang te in soi phot te ang Pakistan sipai te chuan India in do thlona pangan ka thlak sak ni in an soya hemi chung chang hini zan lam thleng khan India ram hruai tu te le India sipai ho tu te chuan an soi rilawa Pakistan sipai te thu soi hi dik lo tia chan le na po mu tur ala om lo ani India sipai ten operation sindur an nei zo nu lok khan Pakistan sarkar thu puang tu Inter Services Public Relations ISPR chuan India sipai ten an bei thu le civil mi pariatan thi thu an puang ngala Pakistan Information Minister Ataullah Tarar chuan Pakistan sipai ten an bei le na India in do thona pani chu nimin jingdar ni le minute somli panga khan an kap thla ti asoya anu dar kar khatvela India Rafale fighter jet ka thlakani thu apuang le a jingdar nga India in do thona pani dang ka thlakani thu Tarar le Pakistan Defence Minister Khawaja Asif te chuan an puang le bokani hemi nu hian ISPR Director General Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury chuan India beina wang hian civil mi somni paruk an thi thu le hliam somli paruk anom thu apuanga India chuan firfiak te omna hmun chawan ka thu an soilain Pakistan civil mi somni paruk an thi thu Pakistan in an soi hi amak le a kan soi fo to angin Pahalgam firfiak te chet na khan kholjin somni paruk an thi ani kha Pakistan ISPR thu cho hi dikani chuan Pahalgam thiza che India sipai te hian Pakistan civil mi an that vele ti na nia tilmak danglam tak chu ni ve ome Pakistan Information Minister Tarar hian Nimin Khan Pakistan media te komin India sipai te chuan line of control a flek war vein an tlom ti an puang ni in asoya media te ma hian thalak phorin flek war vai lo theilawin kan sipai ten an siamani atia thalaka chuan in chunge monia flek war in zara langani Tarar hian ram ria India sipai te duty post engemaw zat chu Pakistan sipai ten an ti chiat sak ni in asoya India hian Pahalgam beina chan let na civil mi poisoi lo in hlo fa te an kap ti soin Pakistan in an chan let na civil mi tu man that lo ni in asoi bok nimin ve khan Pakistan Defence Minister Asif chuan Bloomberg TV nan kom na Pakistan in India in do thlona pangale drone engemaw zat an ka thlak thu soin line of control a India checkpost engemaw zat an ti chiat sak ni in asoi bok Geo News in an kom na Pakistan Information Minister Tarar chuan Pakistan in India fighter jet pangan ka thlak thu hi a hma a chiang zokin na soya Akhnur Ambala Barnala le Jammu a fighter jet te hi kan kap thla a quadcopter le drone lian kan kap thla bokani thilkal mek lai ani awangin engtin nge India in an soi ti kan ngai chang mek ani atibok Pakistan sipai te chuan India in do thlonan ka thlak te hi Rafale pathum le Russia thlona siam pani Su-30 le MiG-29 ani thu an soi le bokani kan soi tak te kha Pakistan lam thu soi ani a in do thlona ka thlak chungchanga hian India ram official ten engma soin la nei lova heti la hian NDTV chuan Pakistan in Bahawalpur Khobula India Rafale jet an ka thlak thalak angan soi chu PIB fact check team ten an zir chianga Punjab Moga khwa MiG-21 tla kumsang ni somni pakhatami thalak ani ti an fin fia thu an soi ani LOC a India in flek war an zar ti po hi thu dik ani hmel lova India chuan hemi chungchanga hian thu chaw le thu soi an nei lova ma se India le Pakistan hian in dawan puan miaw lo awangin India tan tlom na tur om lova flek war vai na chan tur om lo ani LOC a hian India sipai te post then khatti chiatani thu Pakistan lamin an soi pa thalak an ti chua po India ram news te chuan nikuma sipai te in ti boina Khyber Pakhtunkhwa Pakistan sipai ten India sipai brigade headquarters an ti chiat thalak ani thu an soi bok India sipai ten operation Sindura hian engral thuam ngian man ti hi mitam tak zona ni a hriat theichina India hian Scalp cruise missile Hammer precision bomb le drone ten mang ti ania Scalp cruise missile le Hammer te hi thlona tanga ka chua chi ani wangin
in do thonan mang tel nge nge don ti achiang sa a soitel ngai lo ani ome Scout missile hi Storm Shadow ti poin an soi thina KM zani somnga e thui kap thei cruise missile ni in UK mun nei Anglo French missile siam chok tu company lian MBDA systems siamania missile kap dik mai a target pana thona tlang le rom mila in herrema thok sanga thok niam theyani hamaran ti mai highly agile modular munition extended range smart bomb hi bomb thok theyan ti mai ania KM som serial hla target kap phania missile langin mel matitan computer le khol mangati jam ve theilo ani India sipaiteral thuam mandang le chu loitering munition santi mai tunlai drone thaberchi kamikaze drone santi angchi ania indona manchi drone na tho dan chu kan revek ome remote control manga thunun ani tlang puya kamikaze drone si suicide drone anti angchi khani in a target zone a vathok in an target a chon tlathain an puak dar mai thinani India chon operation sindura hian an hlotling hle ti an puan lain Pakistan firfiak than tumber maulana Masood Azhar chu an that lo ni in alanga Masood Azhar chung te mi somlai an thi ti fin fiani a Masood Azhar ber hi thi le thi lo fin fia ani ri lawani Masood Azhar hi Jaish-e-Mohammed JEM firfiak ho tulang sar takania India in firfiak a tha du number 1 ani Masood Azhar hi Pakistan Rama Sarkar School zirtir tu fapani in Karachi a Islam Seminary a zir chuakania kumsom ni velani lain Pakistan Helpol Harkat ul Mujahideen azama pate takte thau takani wangin silai ke ngaral do turina fit law antia HUM firfiak Pol magazine en kol tua atanga hetang hian la tanin mosle seminary sang-sanga thu soitua an manga Pakistan rampon thlengin thu soina wak chuak thina India ramatanga Kashmir zalen na chu thu puini in thu soya thiam hleani anti Sangha zakwa songkwa palia Srinagar khopuya India ram police ten an mana Sangha zakwa songpo pako kumto pa firfiak te chuan India thona hruai ko in Masood Azhar chu an phuta India ram thu nei tu te chuan passenger tele Masood Azhar ba ka midang pathum te chu an in thleng puita ani hemi tuma thona hruai koi tu te ho tu hi Masood Azhar u nau pa Ibrahim Azhar ani nge kumsang ni mars tha Masood Azhar ho hian JEM Helpol din ania India rama firfiak te chet na lian tak tak thlen tu an ni zuita a kumsang ni pakhata India ram parliament an beina phei chu khovelin an dem na sat ema wangin Pakistan chuan kumkhat chung zet Masood Azhar hi house arrest in an da pha nge ani Masood Azhar hi tuna kumsom nga paruk mi ni in a omna chin hriat an ri lawa India sipaiten Bahawal pura JEM hun puan bom lai hian Masood Azhar hi ong ngei ni in hriat ani a ma se thijinga tel ti fin fiani tat lawani Pakistan sarkar chuan firfiak ten tran pui ngai lo thuna satakin an soi thina ma se India in firfiak pol sang ta kema beya firfiak pol mi te tha sak nuwa nimin khan firfiak thi da te vuina in khoma Pakistan mi poimo ten tel kim hle a firfiak thi te kuang po Pakistan sipai te chuan uniform fam kim nen an zona an sipai thami te thiang mai in Pakistan sarkar chuan an sunani India in tuntuma Pakistan firfiak te beina hi engwangin nge operation sindur ti ani kherti hi zona om theni a sindur hi thilsen moi tak mizo te chuan suan kan ti mai mercury sulfide atanga siam hindu meichia ten pasalan nei to ti lantir nana an chalan noi sen ang chi hi ni a April tha pahalgama firfiak ten an pasalan tha saktak meichia meithai ni ta te hereng chunga operation sindur dia phua tak ani ome Operation Sindur zo nuwa briefing an neina po mechasipai officer pani wing commander Vyomika Singh le Colonel Sophia Qureshi te chu thu soitua manan ni a heihen BJP le Prime Minister Narendra Modi te politics rilzia a hril chiang hle ani ni zan thleng khan line of control a chuan India le Pakistan sipai ten in kap zela Pakistan sipai te hian omjenei lawalai puyan ka wangin Jammu and Kashmir Poonch sector a India civil mi soman thia Hengzinga hian mechenau pangkum som pani mi le mi panau pangkum som mi antelani bazari lo thira wangin kan lome